Habari za saizi mpendwa mtazamaji wa Malandula TV. Leo nitaeleza sababu ya mwanamke kufanya mambo kimya kimya bila kumshirikisha mume wake. Naomba kama uja like, comment na kushare. Niko tayari kusoma comment na kukujibu. Tafadhali nakuomba sana. Nitaelezea chanzo cha mwanamke kujenga kwa siri. Kwa nini mwanamke anafikia hatua hiyo ya kwenda kujenga sehemu pasipo mume wake kujua? Wanaume wengi wamekuwa wanalalamika. Sababu ni hii: unakuta mwanaume anaenda na muoa mwanamke au anamchukua, wanaanza maisha, lakini mwanamke anavumilia. Unakuta mwanaume hana hela, mwanamke atampikia, mwanamke atashikamana na mume wake, lakini pale anapokuja kupata pesa anamuona mke wake hafai, anaamua kufukuza, kuona sio wazi yake. Lakini kipindi hana pesa alikuwa anaomba ushauri na kushikamana naye pamoja. Na ndio maana hiyo sababu yule ambaye anafukuzwa huwa anapokutana na mwanamke ambaye alianza chini, yuko katika hali fulani, anakuwa anaanza kumpa darasa, kumwambia wewe usikae kizembe, inabidi ufanye hivi, ufanye hivi, ufanye hivi, kutokana na sisi wanaume. Kwa hiyo nini kifanyike? Inatakiwa wanaume tuambie wake zetu tusiwe tunafanya tabia hizo, na tabia hizo zimefanya hata wake zetu washindwe kutuamini, kutokana kwamba sisi muda wote tunakuwa vigeugeu. Tukisha anza kupata maisha, tunaona wake zetu wananuka, tunaona wake zetu hawafai. Na ndio maana sasa hivi wanawake wametuona kwamba sisi wanaume muda wote ni wasaliti, na ndio maana wanaamua kufanya maamuzi yao binafsi. Kwa hiyo hilo ni kosa letu. Ukiona au unakuta muda mwingine unasikia mke wangu kajenga sehemu fulani, usishangae, hiyo inatokana na mwanaume jinsi alivyo. Kwa hiyo tusije tukafanya hivyo hata kizazi na kizazi. Jamani, naombeni hawa watoto wanaokuwa tuweze kuwa sisi tuwe kinara, kwa sababu watoto wanajifunza kupitia sisi tunapowafanyia mama zao, na wao mwisho wa siku wanakuja kuwafanyia waume zao. Kwa hiyo naomba sana hii tabia tujitahidi jamani. Mtu uliotoka naye chini, jitahidi kumheshimu, jitahidi kumheshimu kabisa, kwa sababu alikuvumilia. Hata huyo mwanamke ambaye unamwona mke wako hafai, angekukuta katika ile hali, sidhani kama angekuvumilia. Na kuomba ndugu yangu, na kuomba sana, kama mwanamke unatoka naye mbali, shikamaneni, huyo atakupa mkubwa. Usipende kuangalia wanawake wengine, yule uliotoka naye ndio yule ambaye Mungu amekusudia uwe naye. Jina langu naitwa Musa. Naomba ndugu yangu, kama ukiona video hii, naomba ushare, subscribe, ili watu wengi waweze kuona, waweze kujifunza. Nakushukuru ndugu yangu, nakushukuru sana kwa kutazama. Endelea kusubscribe hapo uweze kupata kazi nyingi zaidi na zaidi. Nashukuru.